Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinatganda Diego ken Orlan, ti awis ni Don Mario, nga agpaida ka sardinero ken driver da. Nasaupay ti Don, asidadaan at tumulong daytoy iti kabsat ni Orlan, nga agad-adal, ket agingga makalpas iti panagadal na. Kasta unay ayaman ni Nana Mimay, gaputan ni Don Mario tinatumpungan ti anak na nga amo. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Katagyaman ak iti Diyos, gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Sir, natalnan tirik na, saan ako nga agdandanag, gaputamok nga addan na saya at atrabaho na. Gapu kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo. Kat pilyen na tinalintag adalan a naturong na. Sapay la ko ta sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko day pa. Si dadaan nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabit aday ta talaga ti misyon ko dito'y rabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti na iwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain, kat agsingsingpet ka kumadito'y balay da Don Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang. Nasaya at da. Isu arumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. Nanang. Anak, pangaasim, agtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at daat at tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Isu apang nga asim, anak ko, agsingsingpet ka. Wan Arlene, awisen ka, tadwata amapan aglaba iti balay da Doña Rita, intun Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay titangdan ko. Wan amom, nakasaysayat dagijay abak nang. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapno ada kadwak. Kan kas iti nakunak, nasayat daat at tao. Isu asaan kang agbabawi sumurot kanya. Wan, Vivian, sumurutakton ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Hay, Emma. Kuma, kalang at manen asumrek dito'y da gusta. Kadwa na ni Jeko. Hay. Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? Ha? Apay kumakailiw ko. Itian niya aga po. Amo, kagayat dayjay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo, nuurnusen na laang tibagina? Ad na atumaar. Ay na, husto maladaytan, Emma. Ay, jaklat ta maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Kumay ko alaan dagiti dadum akawas ko, tatang. Nakastrokak ita iti trabaho. Ha? Nakastrok ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Da Doña Rita, kan Don Mario.
Kamang da kanu iti simbaan dito lugar tayo. Damadam Rita, kan Don Mariaw. Ano kasta? Ay, nasaya at launay anak kau. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Amamok ida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayo. Kat adaw tinatultulungan da. Kasta ka de? Kat pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak kau. Agsaya at kakadakwada. Iswa pa nga asim, taag sing-singpat ka. Oh, Diego! Agyaman na ta si marungkar ka dito iklaw. Kumusta ka? Nasihat lata Sige ngay, kumusta ka? Nasaya at latamot. Ni Mr. Bad. Ayan na, apaya di mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di kat Orlan. Kat, apaya di mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin iji balay ni. Kat di magasakla dito eh. Pagyamanak no kasta. Ngamin, kaya't ka ang makita. Kaya't ka mata makita. Ngam sanak agbayag. Ngamin, at daa mo miitan kan ni Orlan. At napagpapayan mi abat na. May saka driver ijay. At hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ti trabaho mi. Tinas kan. Nasingpat kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Ngam sa anak ang makapagbayag dito eh. Kaputas anak ang nakapagpakada iti amok. Awan anyaman na. Basta inton maminsan, agpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumama. Sana bale, at ang tulat na kundaway. Among kadi, simple lang ti panagbiag na. May saad driver ni Diego, kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day. Awan madiiti day ta at trabaho da. Ngam data, maditi trabaho da. Manala iti day to'y aklaw. Ay, angam sa bagay, saan taakas kadagiti daduma nga agpapairwan. No di kat agpatingga talaang iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Emma, Kan, adda limitasyon na day ta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartak alalaki. Tamadaksan da na agan ano sa pito. Gaputa adulat na titip amaaw-awat ko dito eh. Kan sa bali pa iti talaga asweldo ta. Wen nga rod, dakdak kulat tatitip mo man siya. Ngamin, napintas ka. Ibinto da siya. Kadaw yan lang ang tipintas ko. Tap-tap ngalak ti rupak iti make-up. Kadaw yan man tipintas mo ako na. Ngam nagsaya at ka matatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko ti pumanaw dito lang. Ngamawan mo ti sigurado apang gada. Kasta akmat Emma. Agad adal ti kabsat ko. Iso nga agan ano sa pailaang dito eh. Tinaskan. Aywanan ta ti bagita. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Isupay ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo, tapagad-adalan na ka? Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas.
Kastagayam. O alangarod, aglaba kayo. Tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisalapay ta amin ang alinabaan ta. Madamdamapay. Mamagaan ton. Tana ispinda mo? Nakasingsingpot ni Madam Anya. Pinagmerienda na tapay. Naanos daa talaga. Kat, sa dino ngay ti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaaymot ditoy? Rimorda ka no kada sir. Ti asawa ni madam. Isuro na ka no ti kabsat kong ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene. Nakasaysaya at da nga amo. Amumat kayam ti agmaneho, Orlan. Wen, sir. Nag-eskwela akmat iti driving. Dahil talaeng, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumipngeten. At dala sarungkaran mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang taikang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kadag iti ararman yo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta ka, Shasha? Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. Wan, amok day ta. Kumusta ka? Nabayag basit adida ka nakita? Kastoy datan, adakla tay ti day ti aklab. Makigasang-gasan, tap na mapaadal ko ti kapsat ko. Ha? Kat uray man nalak iti day ti aklab. Taag patinggalaan di ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Kat sika, kumusta ka matan? Kastoy. Iiliw ka. Ha? Sabay kong matawan pa'y nobyom, Sharon. Aapayan ako ng tikasta. Tapno aman kay nagaw ko ka. Kinapudno na. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan, Ibagak tirik nak, Sharon. Kat sabay la kumata di ka gumura. Agayatakan ka. ha? Kat sabay la kuma. Tawan pa'y nobyom. Awan pa'y nobyo. Gaputa awan pa'y day tayo ti panunot ko. Dikas ganan kanya, kat di kapsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Day tatiga po na nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalakaasumrak ti kwarta kanyak. Numay kasta, kasi tinakunak, amok asalwadan ti dayaw ko. Agadaan at kakanayon iti kadam dito'y club. Ket mangnamnamaan. Adumteng tutigon daway. Amakapanaw ka dito'y. Ket madaan ka iti mas nasaysayata panggadan. Sapay ko matakasta. Agadaan at kakanayon, Sharon. Ket laglagipan. Akanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na si marungkar kayo. Urayag lang amalpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kamin. Saan mi amabaling ti agbayag dito eh. Sige. Basta gananad ka kanayon ha. Aywanam ti bagim. Ituloy mo asalwadan ti bagim. Wan, maawatak ti kayat mo asawan. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salunat ko. Ken oray sikaan, di mo baybayan ti salunat mo. Arami nagdayta para kan ka, Emma.
Sinungbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakida. No kasta, agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinungbatan nakakadin ni Sharon. Saan? Diyak kayat nga apuraan. Kayat ko ating itingan na pa na imbag tirik nana. Sakbay amang ikadang. Ngam siyak, sinungbatan na ko ni Emma. Nasayat no kasta? Ngam, ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na, amay saak ng agtatakaw. Kat, ibrik nak matlang. Diego, Anya nga tati aramidag, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akinataok. sakbay nga ibagam day takan ko na. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitam man. Tikunak, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko na. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nang ikaw, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya ti agururay amasakbayan da Diego ken Orlan. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.